أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسن هر شوی الله رب العالمين. صلاة و سلام خدا و سر پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک می محمد علیه الصلاة والسلام و لسر معلومات وی هجا و حوال و هوگر نوی قدریا خدا دا جهاد و خبات و برخودان کرنا و لسر چقای گل پیریچ و شوپاوان بمشن حتی روشا داویه حتی روشا قیامته. 12 هیوا جمایز الاول سال 1442 ابشتی هجرتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و 27 هیوا کانونیا سال 2020 روژا یکشمه پشتین میجا عصر لگند خلیلا ام و وشان هازن دید کن گلی تماشاوانا دیسا انشالله امی چند آیت و حدیثین رب عالمی و بریا پیغمبر علیه الصلاة والسلام شمال گوتن امی پیک بینن امی ببیر بینن اب وشانا میا زندی آد دعای گویرو ام دکن اما چند حدیثنها من دیتن بالا مکشاندن مخصوص از بوره پار بکم گلی تماشاوانا بنگهن دین اسلام دونم یعنی قیناغ اسلام جدرو جدرا اسلام گو اسلام جدرته بنگه و تمل اسلام دونم یک جه کلام رب العالمین قرآن یاد دوان بقاسی قرآن گوش پیغمبر راحتی داین حدیثن پیغمبر علیه الصلاة والسلام یعنی کرنیوی گوتنیوی رابون نشتنیوی تشتا گوش پیر بهاتی کرن و دنگ خونه کریا یعنی قبول کریا اب جی جوارت گوتن سنت قرآن و سنت اب هر دو اسلام به و هر دو نابه دوی گو ام جار جانا الحدیث آجی میزنن شخو بی حدیث قرآن جبنی نای فهمه بی حدیث قرآن کیمایی دکویه دا دوی گو ام يعني قرآن وحديث هبدو تمام دكنش بوي فهم كرنا إسلامي هناك حديثين پیغمبر عليه الصلاة والسلام أمي بجه بين قلي تماشاوانا قال لي تماشاوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودش ولا زيبي مسلسلات سجابات وان حوالي قو السلام دانا مشوارد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اب كتابها دبي الصحيحة بخاري ورقرا الصحيحة بخاري بزماني كردي نبالي ناي خوندن یا نویساوی آچاپا جبرگو قمرا پیشا بکریا خویانا که صحیحا بخاری ورگراوی سر زمانه کردی که ورگران دیا سیدای مالا محمد مالا سعیدی گرداری ابی ورگران دیا بله چند حدیث در حق قیامت دا یعنی نشان قیامت اما انشاءالله ببیر بینن قیامت وکن گراب علمی وی لجم رب العالمین لجم الله تعالی جا الله پی بکس قیامت نزانی وکن گرابه پیغمبر اسلامی جی نزانی لبلی خود تعالی هنک نشان وی لسر زمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام شمال گوتنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر وکی گو انس کلی مالک جی روایت دکیم انس کلی مالک به رسول خدا گوتیا ان من اشراط الساعه جنشان قیامتها گو علم زانبونا دین زانبونا در حق دین دا رابه سر وی عرضی دی کسب دینی خو نزان به کس دینی خو ناس نکی اره نابد بیاز مسلمانم لی تشتکی اسلامی نزانی
بالنابد بياز مسلمانم اللي تشتكي شي إسلامي نزاني قرآني نزاني حديثي نزاني حياة بيغمبر عليه الصلاة والسلام نزاني حلال وحرامي خو نزاني أو نابي مسلمانا هاقو علم رابو وجهالة جه قرد يعني دوربوناش إسلامي نزانيات در حق دين دا قو تشيبو وعراق هاتا بخوارن والزنا بأشكري هاتا كرن أب علامة قيامتنا النشانة وزعفن إذا هناك شوية أم هناك شوانا إنها عراق دبش بخوارني بردا قو فخن اشکرا ویدی بدسته پیشیوان و سروک دولتا ویدی فابریقه نه چک کرن و رخصتا ویت داین گو فابریقه عراقی گو دولت چه نکن ملت نکارن فابریقه که چکی ابایدی در تند جامعه داد به ولا عراق حرامه تمام سر چاوا دبی عراقی فنکن اما نه همه گو عراقی وقتی تنی گونه کار دبی ایگو وخوی ایگو بکره ایگو بفروشه ایگو گارسون تیاوی بکه ایگو حمال تیاوی بکه ایگو ترهی خو بفروشه وی فابریقه ایگو او فابریقه آوا کریه چه کریه اوان عیشچو کارمنده گو دوی فابریقه عراقی دت شغولن او نوبتچی گلوی ده نوبتاوی دگره او سروک و مزنه گو رخصت امضا کرنا رخصت نامه دانه دا اب حمو بيقولنا كارت من لعنة خذي الحمواية إيه ده شي بيشن ده جامعة دا ويدرتني بعراق حرامة بيس الصناعتي شيطانة خوشي دور بكن إيه السر شعبا إيه ده وي عراقي تشيت كي فابريقة وآنية بردستي من دكي قويدي ملت بخوي هايدي جوارة جيد بيقو تشتك وري قوتن إيه جوارة تشتكي نابيشن يعني والزنا شويدي زواج رابوه زواج دي بوا عيب زنا بوا مودا ويش كتشكي ببرسن ما سبقليته هيا يعني شكورك برسن دبي ما سبقلياته هيا قوبي والله سبقليه منينه سبقليه من تنيا جيرت كنا عيبو كيماي نابي وي زنا يجي داينه سبقلي ده تلفزيون هذا ده مكتب هذا لسر عيش وكار اشكرا دبي ولا بسبقليه منها بسبقليه منها اي بحبرارات بن رودنن اب حرام قلنا ابا الزنا اشكرها تكرن ديسا انس خدا شي راضي بهم قوتي ازي قوتنا كولو شواره بيشم باي مركز نكاري بي قوتنا شواره بيش يعني قوتنا كوسا ازي بيشم وكس باي مروي شواره نبيشي من رسول خدا مبهيستي قد بيشي جي علامتين قيامتي قو علم زانبونا دين سروي عردك كيم ببي جهالت دوربونو نزانيات در حق دين دا اشكره ببي زنا اشكرهي وريكرن بيرك زيده ببن وزلام كيم ببن هجمانا بيركا زيده زلاما كيم ببي حتاني والقاسي يعني زلام وي كيم ببن هجمانا زلاما كيما ويا بيرك هنگي وي زيده ببي گو يعني پنجه پیرک کیرا پنجه پیرک کینا زلام اکثر سره وابه يعني پنجه پیرک خول دورا زلام کی بگرن يعني يقولوا چه ببه يكي گو يعني زلام نگو پیرک خوله بگرن وينه به سره پنجه پیرکی و زلامك گل سر سره وابه و گهداره وابه و چه ببه ها بي زماني ده همه بيشا ولو چه بويا معناوي نقول يعني وي بينجه بيرك وي بزلامه كير بزوجن معناوي نابا شخوي زنا اشكري ببي يعني شخوي دي كسنا زوجي نهاولي كسنا زوجيكي زواج نينا بني هناك هبال جمت خوازن جو ازواتك ما وشانا زنديده ان شاء الله قبل بحديث خلاص ان شاء الله امي واتيخنا
وشانا زنديد بزنا خدم ديس أبو هريرة خدا شيء راضي به پیغمبر علیه الصلاة والسلام راگهان یه گوتیا و علم رابع سر و عرضه یعنی عالم و بمرن ایدی یکی بکبه شناوا دنینا یعنی علم و چلو سر و عرضه رابع عالم زانا و بمرن اجلی و بمرن و هرن ایدی یکی بکبه شناوا دنینا ابا ایدی علم و رابع و جهالت دور نزانیات در حق اسلام ده و اشکرب به فطنه و اشکره ببن و کشتن و زیدب بی هرج و هرج زیدب بی و یا رسول خودی هرج چیه؟ گوتن هرج چیه یا رسول خودی؟ گو کشتنه یعنی و کشتن زیدب بی اینها بی زمانی نولویا کشتن زیدب بوا شخوه کافر مسلمانات کشن سر ولاتی روشلاتا نابین یکو ملتی و مسلمانات دولت الدولتين روشلاتنا بين قانون ونظام وسيستم ويونتما وانا اسلاميه همو قانون اوروبا لا يقلق الديمقراطيه كومونيزم سوسياليزم لملت مسلمانه شو كافر فان ولاتي مسلمانه هرتم بومب باران وكشتن وفطنين وادت كن ومسلمان ايش بوغوش ديني خدور كتنا وبخوب خوشي باب كتنا ويجي او يتكشي او يتكشي او نزاني ايش بو تش براي خد كشي او نزاني ايش بو تش هاتي كشتن کس نزانه یه گوت کشه نزانش بو چت کشه و یه گو هاتی کشتن نزانش بو چه هاتی کشتن ابشی علامت قیامتنا